bijak nih kamu. Mau wudhu dulu. Mau ikut wudhu. Sini dulu, Bang, tunggu dulu, abang mau wudhu. Tuh Mau mau sholat wudhu. dulu abang deh. Mau sholat dulu abahnya, Meng. Ikut lagi. Ya Allah. Aduh. Diam betul di sini, diam. Diam, abang mau sholat dulu. Nah, diam. Nah, ikutin lagi. Astagfirullahaladzim. Diam dulu, abang mau wudhu dulu. Kamu jangan ikut ke air. Diam. Diam dulu, diam. Ya, diam. Diam dulu. Abang mau sholat dulu. Ya. Jamil tunggu dulu. Kamu mah. Diam dulu ya, sok sama abang. Diam. Astagfirullahaladzim. Ini. Dah diuk, duduk. Duduk dulu. Duduk dulu di sini. Abang mau sholat nih, mau sholat asar. Ya. Diam. Diam ya, diam. Diam, mau wudhu dulu, jangan ikut ke air. Diam. Diam. Aduh. Sini. Diam di sini. Abang mau sholat dulu. Kamu diam dulu. Abah yang mau sholat asar nih. Tunggu, diam sini, diam. Diam dulu, diam. Diam. Ya. Diam. Udah, diam. Bobo. Abang mau sholat. Bobo. Ayo kemana abahnya, ya Allah, Meng.